I think it's important for me to share as well. Reshoot is not my only business. Cuma Reshoot is being obvious, being seen as a consulting business. Benda yang nampak depan muka obvious. lah. Yeah. But I do have a lot of few businesses yang I buat yang benda tu tak perlu marketing, tak perlu branding. You know, I own license in factoring and leasing company. Kita provide factoring. Macam tu kan? Yeah, untuk orang yang dapat contract, tender, government or corporate. I do have a company dealing with fulfillment, e-fulfillment. So siapa yang buat TikTok business, tak nak packaging sendiri, takut nak kena denda sebab lambat, you know, come to Wirago. Sebab kita guna robotic system. Mana kita boleh hantar barang you park kat kita, kita boleh proses, order masuk straight, kita terus proses, dalam masa 2-3 jam barang tu dah dah release dah. You know, lebih cepat daripada 2-3 jam. So that's another business yang kita run. My another new venture adalah Wirago Auto. Ini adalah EV related. Yeah. My partner. So my partner ni dia specialize dekat dalam EV. Memang running business ni importer, ada factory. So we go into this line. Ada certain niche yang saya buat. Saya bagi leasing untuk EV car. Untuk corporate, untuk hospital, untuk ambulance. This are only project lah. Lepas tu I got company yang dealing with audit, accounts, accounting services. I'm chartered accountant. But I got my partner yang dealing with this accounting services. Kita juga ada digital accounting system. Lepas tu innovative is another business. University. That's for purpose lah, for education. Macam kita buat apps untuk Pearl, Penang punya Pearl apps untuk PBT, semua tu kita yang buat. Very integrative. Kita juga buat projek untuk KTM punya payment system, untuk ada MP. Tapi tu sebab dia ada management team sendiri, I tak payah nak fikir sangat. Yang lain semua I macam involved, still active lah. Tapi I tak operational lah. I think it's a good point to raise sebab banyak juga orang cakap Tuan Azizan ni dia mengajar je orang. No, we do run business. Bisnes dia apa? Dia tanya. So Dok dah menjawab soalan tu kan.